Pozdrav svima još jednom, dobrodošli u serijal Tolkien univerzum, gde se upoznajemo sa različitim aspektima fantastičnog, magičnog i kompleksnog sveta iz mašte gospodina Tolkiena. U ovoj epizodi ćemo govoriti o tajanstvenoj oblasti pod imenom Morija, drugačije poznatoj kao Khazad-dûm. Morija, to jest Khazad-dûm, je nekada davno bila naseobina patuljaka i zapravo jedan ogroman rudnik, ali u jednom trenutku misteriozno napuštena od strane njenih žitelja. Morija je dobro poznata svima koji su gledali film Gospodara prstenova. Imamo dakle onu scenu gde družina prstenova dolazi do Durinovih vrata, gde treba se izgovori šifra kako bi moglo da se uđe. Tako dalje, družine onda prolazi kroz patuljački rudnik i tu nailaze na svašta, između ostalog na čudovište, iskonsko zlo kako ga je neko nazvao, i tu se odigrava jedna od ključnih scena gde se Gandalf sukobljava sa tim čudovištem, za koga tada saznajemo da je Balrog neprijatelj života još od davnina. Međutim, iz filma se malo toga saznalo o Moriji i ova oblast je i dalje obavijena velom tajni. Ko, kako, zašto je stvorio Moriju ili ti Khazad-dûm, šta se tu sve dešavalo, zašto je napuštena i ukratko šta je ono što znamo o svemu tome. Gost ove emisije je Marko Miranović i on će nam odgovoriti na ova i još neka pitanja vezana za ovaj veoma interesantan deo Tolkienovog univerzuma. Ovako, pa kada govorimo o Moriji, trebamo prvo naglasiti da je ona osnovana još u drevnim danima, odnosno pre sunca i meseca, u takozvanim godinama drveća, kada je vreme svakako računato na drugi način, i njen osnivač je prevashodno bio Durin Besmrtni, odnosno Durin I, kako se kasnije nazivao. On se negde probudio, smatra se, blizu planine Gundabad, koju će kasnije biti još jedno od kraljevstvo patuljaka, i na tom svom putovanju došao je do takozvanog jezera Kelet Zarem i osnovao, to jest video je, znači, iznad jezera krunu od zvezda koja je bila oblikovana, verovatno ga je to na neki način ponelo i video neko predskazanje, i u planini koja se naziva Celeblind on je osnovao kraljevstvo koje se zvalo u tom periodu Khazad-dûm. Khazad-dûm je praktično rečeno ime na patuljačkom jeziku koje je prilično skriven kao takav, ali u prevodu Khazad-dûm znači patulj kop, jer Khazad znači označava u stvari Durinov narod kako ih mi znamo pod imenom patuljci. Tako da vidimo da je sama Morija osnovana zaista kao jedno od prvih kraljevstava patuljaka. Smatra se da je ona bila ne samo najmoćnije kraljevstvo patuljaka sa jedne strane, već sa druge strane jedno od najmoćnijih kraljevstava u čitavoj srednjoj zemlji. Naravno, ovde ne računamo Valinor, jer patuljci nikada nisu ni došli, niti je njihova sudbina vezana bila za Valinor. U svakom slučaju, tokom same istorije, već tokom samog prvog razdoblja, Khazad-dûm je uspeo da doživi veliki prosperitet, ali još veći prosperitet on će doživeti tokom drugog razdoblja, Second Age, kada je došlo do pada Belerijanda i naravno rata besnih, i nekih 40 godina nakon rata besnih patuljci će doći napuštajući jedno od njihovih carstva koje se, odnosno kraljevstava, nazivalo Nogrod. Oni će napustati to kraljevstvo i naselit će tada Khazad-dûm. Tu će doći mnogobrojni patuljci koji su i tekako bili obdareni što se tiče i kovačkih zanata i kraftinga i samo, znači, kopanja tunela, odnosno izrade tih podzemnih tunela različitih vrsta, znači, koji su praktično rečeno ukrašavale sve te njihove prostore koji su oni pod planinama naseljavali. I u tom negde razdoblju zaista dolazi do velikog prosperiteta kada je reč o Khazad-dûmu, odnosno Moriji. Još jedan faktor utiče na to da Morija doživi veliki prosperitet u tom periodu, a to su Noldori koji su uspeli da ostanu u srednjoj
zemlji ili su želeli da ostanu. U svakom slučaju reč je o veoma obdarenom narodu, kako znanjem, tako i željom za znanjem, i oni su osnovali još jedno kraljevstvo tada u srednjoj zemlji koje se zvalo Eregion. U našoj prethodnoj epizodi o prstenovima moći imali ste priliku da čujete i na koji način je nastao Eregion i znate da su zapravo tamo napravljeni ostali prstenovi moći, osim onog jednog koje je napravio Sauron. U svakom slučaju za tih nekih 1000, odnosno 1500 godina doći će do velikog prijateljstva između patuljaka iz Khazad-dûma i vilenjaka Noldora iz Eregiona, i mnogobrojne stvari zaista magične su u tom periodu i napravljene. Ne pričamo samo o manjim prstenovima moći, jer se smatra da su patuljci jedan od manjih prstenova moći dali Durinu III, već je tada napravljena i ona čuvena zapadna kapija u Moriji. Za one koji su gledali film ili čitali knjigu, odlično znaju da Gandalf tu pokušava da je otvori, da ona se otvara na magičan način, odnosno preko reči. U svakom slučaju kasnije dolazi do velikog rata za prsten i pored toga što su vilenjaci uspeli da pobede u ovom ratu, Eregion je prilično bio uništen. To se događa u jednom periodu između 1500. i 1700. godine drugog razdoblja. Negde u tom periodu i vrata Morije ostaju zatvorena. Gundabad je pao tada od strane orkova i jednostavno patuljci tu najbolje nisu prošli, ali Khazad-dûm je uspeo da se odbrani. U svakom slučaju, nakon toga dolazi do nekog relativnog mira, perioda mira, i polako ali sigurno patuljci su nastavili da grade svoje kraljevstvo Khazad-dûm, da uvećavaju svakako svoje bogatstvo, jer smatra se da su oni naišli na mitril, to je specifičan metal karakterističan za Tolkienov univerzum, odnosno Tolkienov svet. Reč je o lako obradivom metalu koji se uglavnom koristio za stvari kovanje poput verižnih oklopa, samih oklopa. Bio je lak, a opet je mogao da vas odbrani od snažnih udaraca, oštrih predmeta i slične stvari. Između ostalo, tu mitril košulju je nosio i sam Frodo, bio pogođen i ostao živ. Taj detalj i omaž možemo vidjeti u filmu ili pročitati u samoj knjizi. Bilbo Baggins ga je zapravo dobio, ali ono što je zanimljivo, da se u ovom slučaju vratimo na sam Khazad-dûm, ono što je zanimljivo, negde 1980. godine, Third Age u pitanju, odnosno treće razdoblje sada, kopajući i tragajući za mitrilom na koju su izgradili svoje veliko bogatstvo, patuljci su naišli na neko stvorenje okruženo vatrom. Tad se apsolutno nije znalo ime tog stvorenja i došlo je do rovovske borbe, praktično rečeno, između patuljaka i tog stvorenja, i ono je ubilo tadašnjeg kralja Durina VI, i kasnije ono prozvano Durin's Bane ili Durinovo prokletstvo, i polako ali sigurno patuljci su gubili taj rat, znali su da to nije zmaj, i oni su nažalost i napustili Khazad-dûm, i nakon toga Khazad-dûm postaje poznat pod imenom Morija, od same reči Morija na sindarskom, odnosno na vilenjačkom, mor znači crn. I negde, sad prolazilo su tu stotine godina, otprilike u Moriju su se pojavili, odnosno u Moriju nailaze orci, pojavljuju se tamo i naseljuju sa severa najverovatnije, i prilično se njihova populacija tu razvija. Oni nailaze na to stvorenje, koje je još uvek nazvano, nije se znalo koje je stvorenje, Durinovo prokletstvo. Oni njega počinju da obožavaju, naravno ne znajući šta je u pitanju, ali znamo da je došlo do velike bitke onda nakon toga između orkova i patuljaka, koja se završila 2799. godine pobedom patuljaka, i smatra se da je tada prilično reduciran broj orkova, ali sami patuljci nisu želeli da se vrate u Moriju. Smatra se da je i čarobnjak, odnosno Gandalf Istar, najverovatnije negde između 2845.
i 2850. baš bio u Mori i pokušavao da nađe Trajina drugog, ali nema nekih viših informacija da li on tu naišao na Durinovo prokletstvo i pretpostavio na kraju da je reč o Balrogu. Isto se smatra da je možda Saruman pogađao da je reč o Balrogu, ali sve praktično je rečeno do onog trenutka u Gospodaru prstena, u filmu i u knjizi, dok Gandalf ne vidi tačno to stvorenje, oni nisu mogli da se sa sigurnošću potvrde da je bilo reč o jednom Balrogu od njih 7, naime njih 6 je poginulo na kraju rata besnih ili tokom velikih bitaka između Vilenjaka i Morgotovih snaga, ali jedan je uspeo da se sakrije i to baš ispod Morije, odnosno Khazad Duma. U svakom slučaju jedna zanimljiva informacija je i da je postojala i Balinova ekspedicija 2989. godine. Balin je poznat po tome što je bio u družini Bilbo Bagginsa, koja je uspela da povrati Erebor i nekako osnaženi tom idejom da su ubili Šmauga, oni su hteli da osnuju ponovo koloniju u Moriji, odnosno Khazad Dumu, smatrali su da tamo ima malo orkova, ali ipak su na kraju bili posle nekoliko godina, pretpostavlja se 5 godina, poraženi od strane samih orkova i Balin je tada bio ubijen, što između ostalog i saznajemo u samom filmu. Videli smo, Morije je zaista ogromno bilo kraljevstvo, ono se pojavljuje u filmu, Gandalf predvodi praktično čelnu družinu prstena upravo kroz Moriju, treba mu 3 dana samo da uzduž Morije prođe, da ne govorimo koliko je ona išla u dubinu. Pretpostavlja se da je u 4. razdoblju Khazad Dum, odnosno Morija, ponovo bila vraćena u ruke patuljaka, da je Durin VII opet postao kralj, odnosno ponovo se pojavio u svom narodu i to je praktično rečeno jedna kraća priča o jednom od najvećih kraljevstava u srednjoj zemlji, Mori, odnosno Khazad Dum. To je dakle bila priča o Moriji, to jest Khazad Dumu. Videli smo dakle da je vrlo interesantna priča vezana za ovu oblast. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo, ako jeste ostavite dole komentar i naravno možete dole napisati šta biste dalje želeli da čujete, dakle o kojoj temi iz Tolkienovog univerzuma biste volili da bude naredna epizoda. Hvala još jednom Marku za ovo gostovanje, a mi se vidimo sledeći put.